Alright, mubango ni turinge ime ndene Meru TV ngete kana ndire torena kagita gakega twambiriri ne manto jegi nteto jetu she Meru TV rokiri madhaja de mototo nyakiringa deti jetu na nyuma ene torango tarereria enkethro ndina mwa wa musiasa ni mbe umbethe ni muthejua siasa na agatutariria manto kathomba jegi weti na mbere wa county number 12 na kinyaro terero umetara gukari karibu sana mutegeri ngorikania watu wethira ugitugwata imwe kwa Meru terero Facebook Meru TV Kenya imekuwa Meru ta Facebook eta Meru TV Kenya like page share subscribe toma comment number 2 Roterero radio yetu tayo 11.2 FM 11.2 FM kinya no rokedro getunaga imekuwa Meru ta Facebook page like no share kibrapende te YouTube mono eta Meru TV digital ogatona kinyayo 1 on 1 kana namba thimu irere ndeguru TV ya kwa ogadra kinyoge ntumira comment message kana WhatsApp na kedro angie korokaira aja 1 on. Karibu sana kiongozi. Habari ya Roterero rungi? Roterero mumetare mzuri. Yes. Na rokoningo tenyowe sasa. Karibu sana. Kede mumero murere toraku no metero Roterero. Bere bru marita ya kwamba tawa Elias Kome. Mumetero Roterero antobeto Giongo. Egembe North constituency. Na marita ya kwa ni Elias Kome. Bere bru nkedi mutegeri na mutikiri Meru TV. Meru yonde na ndibere Meru nayo tija na new station yetu ila tutito kuria nikenda tumba kwithera tukaba report na taarifa ndereje yonde cha Meru na Kenya. All right, thank you so much na karibu sana ndani studio chetu bwana Elias. Thank you. First of all, Elias imo siasa, imo dojo siasa, imo tongiro wa youth, no Elias no. Elias Gome mwana siasa ni mutongeri wa youth na kinyantoreni kutoya siasa na manto mengi antora kolelia utongeri bonde kwa ateni oga musiasa pengine kawe dire to kiromba giti kana gukwa ndo kiromba by musiasa manisha uradiro ida bene kanine ina ndoko thogana ndiko change manto sasa oni ndari bonde bene 2022 no arende bene na tawakanda na wanacheza bengi na indombe kwa gure bingi pi mtonto betu ara ndaromba gura kitene kya antobeto Giongo wanti antobeto betu amboni wendu wingi na ibampere gura na lenda liongire bampere gura na wendo pio na inda tandero cha gura jaro kaitanire. All right, thank you so much nyego tariria kumanisha kedra Elias no arende bene nonete na wana siasa chebara bonde bathuriro achikari as we speak atongere kumakere MCA ajumbe governor senate na bangi bonde kirege ko gambere bana Elias uri muthojo siasa na nyawe generally mu siasa county Meru nari kuturi kagite na kaka we as a county tore anto aega tore anto atebui maybe tore anto kidogo sheki tore hariko currently atore mon county na Meru dai tutumbo ko wirirwa na kinya mwana otechariwe ngwa kajaro Meru dai ate umeri goriaku no ntotenira chukumirite Meru dai ni bingi Meru tu anto tukuria tugera chimanto amaingi hapa na pale lakini kwa tuweka kinya maendeleo yonto narambu mite ntobeto wande oteo point ke toke yaro mbua ke toke ikebwete thirikari yeku kana gento oteo ntubumba kuibumbonete thirikari ne Meru county nondo ntobeto bira byari kwithera ke TV tukona bonto ka brosi ndura jari cha munya tenge kiongeleka na mwanga zaija chete jikutu na kukinya na ndo imbingira chete terio no tukwithera mwanya kwa muntu bira kwithera kenda tu biona no ndo atu biona kamugenya mwanenji no mwangeta ata asi kwende ni romba yako kuromba ara gutiarukite kethera kwibunge bombo tete na ithuri tiarukite pateti mwanenji nikenda kila baba twira tukiona kiongo kingira ndini na kikebwithika. All right, mkwigwa atarire kidogo na ugama ntuzege miradi ya oroare governor Peter Munya kuna oroare governor Kawira Mwangaza
I mean sorry Kirito Murongi na watarire uga miradi izi yao ko nithiretwo agikuama bado mokera nandi. For example, I think no tudire kidogo tugito ngigucoka nyuma kinya kire ntato shoti tuonete report kathomba ikionania imea miradi ire ambiriri ma governor bo kabere bado ikethirwa itegweta na mbere uragu kubatara. I don't know on your part kana kuma na umete no onete something like that miradi atongeria bakeza ba chenchania ukethira miradi ira mutongereja rathithia akomitiganiria onge atonya akambire miradi iwe na tutotegara ke governor pengine inyaki ba MCAs na for example ngana na roto kana kama rotoro waku inyoga tegara MCA ku maybe ko into ethire bikienderaka na are kanabyo kana nethirwe aki bigo atanjara na etabyo ambere tambiri nyakshole ke MCA mbere tutaki governor burangi umba ku atoganjiri ke MCA watona biro mako 2022 na thaimbo atoe na miaka 2 na nusu na ura batonyere thirikari nera twabathurire ibanjirie nkucanio akwa twegende unia gwethera ye story wara konte baretanio bakuwa thina ni aire ni kaba kwendeke ndake yake ende kintu kira uni mbumba kolelia muno na mbumba kwaririria ni manto ya itemized budget. Itemized budget ingwitiki bagulugiri na bare 33 million na ke mirandi 33 million othio tumba kuona groundini otige tumba kuwa 33 million ni ethetio no nthaito kwenda kwaria thirikari kulukite tainto betoe tuna mbwa umwanja cia 15 million ira ciarita wa mbere mbwa umwanja itwethetwe na kabrocho thetwe na rajibcd lakini ato utalirwa itemized budget embesa ngiri 33 million uteke ndu kyombete kwithira kionegete groundini uteke ndu tumba wikumiri na mbesa ira cikulukitwe thaima MCA no ntu bandu kinya bari tukulukiria bandu no bagoteke kubwithika katuwe ngavana ngwe muritiongo ira bagwe baritingwe na MCA no ni oversight na ku present kintu kya tumbete kuta twifili kana kira kivili tonto ntore kwento betwe ni mutarane na twathuranire 2022 yes MCA wetu ntumbo kura nethirite ake play role yake then county assembly bureri no ntoke akwethera kwi role oversight akubwithia then county assembly twethera tukiona impacting groundini no ntubambiro ke thiba twire bote india bathanachwa yes itwetikio tembia betate bathanachwa ende ke thote india bathanachwa ri na bira babati kuthia teragenda bira bathanachwa ni rabo kulukia ngwire kurita groundini niriku uteya ateya tweleza mbeza ini cikurito nicio cite kubwithio ntubu tutelezo na mutaratara thinerero lakini point ithire rimwe kaba kuuro imbi ingavana itukwelewa bu lakini niyo thinera nene ikore akuya groundine we elimisha wananchi no bera bina byo birene kuya no gya gwithira bite kuya no ginganga na biya inya mwananchi no thena agyo bati weti anje no mwelezete akelewa na thina ithitete lakini weke thirota achieleza yake mwananchi umweleza inakanjirio utetheri nyo gwitinto Bwana Elias kumaanisha no tuge thenera chithiro tachuke kozoro katika governor na MCs no chithiro ikoka umo kambere kama thina chira cha kozoro kimatura mantu zegi kozoro gutena wite nambere kana maendeleo no ithiro ika umo kambere karu katumba kwithage ka umo no nto mutongerera thura wa wananchi okay mbetha bamwitikiti na bakimea muntu uyu no wezo pote viantu ntore necha iraturi na ya dhaide tuwe na kitheto na ngavana na kutuike noza indienge kwina mbimbi changafu isha women rep na kwina ikundi bya chimbiyo sintorene kakuro kwina kitheto na women rep we kwitoka randi nowe uri MCA ntore no murandi na ikundi bya chimbiyo cia nambi kwina vijana na pakwenda bona bo ari na mtora utethia kwinde kwatuka njira ngavana ko ingana
we mutongeri utithuri wolelia antu amwe mutongeri no metho maingi nukwelewa ukiagwithira utongeri ibu wide no bati kolelio kona kinya MP no te bwa tetha no ntu ba benefit cha ntu ba wandi ai yeku kinya sinita no wite bwa tetha no ntu ba mbi ukenda ntu ba ku ba benefit no ntu mutongeri athura wa bwana mutuma ukiagwithira we na muci na nwigite kiri nyumba kiriu undene oeta kuria kintu ko ne kiriu kiro ketha kiguiwa kana kiwita omba gutura kwira ana kiriu mwanga ba kwimpara tika we muciari omuci umacukure ni kintu kingi kiumba kugithima ntu ya kenda na bara omba kunyira kwende we batukira tonete kima muci muno ntobeto wandi ya muci wetu tino ombo mona ngira undi nyagara jina muntu wetu ikawa aitu elesha tinira chirio kana umabura burio. Okay. Bibi tutetu kulurita ntobeto wandi ya thai ndi ntobeto rito kwaria ithaiya weta thokone ntobeto thai ogenda witethio te ona witethi ntobeto ndene thoko ya ntobeto ndene thoko ya ntobeto kumaanisha kioro kitonwa ntobeto Joro bira ubikunekene na byo na biraingwa na njogeri antu bantu beto nkatho muno bara betherete bena moteri na nduka ciono ntu ogethera tibo amama bara betha betho konere nto beto bateona bitethi yethie ndi muntu ena thina kinye kiu kindogo no wito gwethera joro bira byoteri rimwe bingi kana mwene ati ukwa kwa jabi na ibwire kuyumba gwethera ura uguna thina ra kiyumba gwethera miona pengine leo kuga for example kwa jana example kwa andra kutena kioronda oge ndene thoko ya ntobeto ndene thoko ya ntobeto generally ewingo ge ya MCA through county ewingo ya MCA through county nerwi na ije kinya turete muci kwake aitura genda gatethero lele tichora biuna thoko ibyo kionto atiri managa mbere aturete kwake aitete. Okay. All right. Thank you kidogo gutariria mantuzo gento kenge bona Elias kwena mantuzo vijana oga no dire takinyore mutongero the young people personally imedire tonge karande corona generation age na the young people na kaigo rodira baraba ingi ba vijana baruga bakadra barin debene kire kiteke MCA very many young people are really looking gotonya kire kiteke MCA 2027 monka kinyamuthojo mo siasa mbira come 2027 bunge cha MCS ikethero cheza achina very young people akurubete tabakebere wakige kiteke MCA no mpende kiwa from your side imbi kijana kire utongeria areta mwanya na mje imbi mwanya ogota Elias you are a young person kenda anta baye kuiba boy ogwe we kijana kire utongere imbi okureta better off nikenda nkuruki ya mzee ora kurekana na experience ya siasa kana ya leadership imbi kijana jetano kwa na mwanya imbi mwanya vijana hapa kuzani vijana kunga na generation ile kuthai bagwethera baina mathoni yena speed na yena mono saiti yerambe na winde kijana ndomia imbethirite nketha ngetima na vijana bibingi na imbaraji hapo na wibora mbaraji hapo ingwata point kevo na tilaji maremone desieleza lakini imbethera nkimenya na wira ndombete ke MCA ntobeto wandi okay mbendara ndege vijana nkamenya potential muntu ora omba wetate kunde tira wetage vijana obera nge ndi bwethere utumba gwira antu ikumi nkabwetherie bono bonde bena different ambitions ogona yes kwa tuka vijana bao kuiumba urimi kuiumba manto refu kuiumba manto ya biashara kuiumba manto ya talent na kuiumba manto yangi mwanya ya bomu tete utumbe ndi kuungani talent no rimi no revi na manto ange ubera ngabutetherera na kuburetera kinya bigibiki ubura bigibiki obati withoge menya potential en group fulani niriku potential ya ntuba fulani niriku
kenda yo gĩotethio kamenya laini ro itate ũgũthiata tukolano vijana ni antu baritingwe antu beto mwende bajoga ringatho nonto antu banto beto vijana bongwa antu babo memno na ni antu ba bindi na ni antu bandene patiudhu ni antu ndia ndirita avuta ira yamno na bitu mandi 10 ngiro mambere bo baromba kura kabare antu ba umana bate ba mwira musimamo kethiyo kuritangwe iguritangue na kethingo ataniro kwethio ntiba watanire kuende ntobeto yena vijana bo ni bitu mando mande kijana mbuan confidently ngorombe thige MC nondo ndo ambete kurita ngwe bongo ni atongeria bakumenye bibi kwendeka ni bibi tu kwendeka itari fulani ni bibi kwendeka ita fulani nondo ya tayende ukenda kwa reject and ayonto bigi ke vijana mbetana ngarande nabo tari ringi muno nangari ndike bo mbolela chankona kwe muntu ukubola kwethira ingwe ne bigi niyo yeke lakini kuri grupu ne vera no mumezite barabara dirata pamudurire ende birang ndomba kurenda antu raba kuringa kura nuko mnakwenda difference a ruling and a leadership. All right. Ruling ni rokandamiza antu. Hiyo ni ruling. Hiyo ni ruling. Ukandamiza antu kanobe thibura bateri girite kwa lazima. Nukwelewa? Leadership ni rokamenya kinya bara utongoreti no atongeria. No ga kumenya bara utongoreti ni atongeria. Wawa imbubu utongorieni. No bara to utongorieni. No kumenya nturera bwithirite buri nabo no kumete thena anjo kinya antu koteku kuri antu kuri mantu babangire na atongeria bangi bagendelea na wetero narapo tumire kethi county assembly kana kethi national assembly kana etho ingavana kana etho rais obatia bakibanga yarabo abangire naho kamajuka kuria kira kikareta kusupport untu buriku. Okay. Bura. Yes. Tuwebere kidogo kirotero ututagere county namba 10 county Meru yonde in general. Mbere tutaruone tukwaranite nako kidogo antu nombira county Meru ina siasa chitete nambere yani chithire tutigita nambere. Kwena antu kujire chire ambere to kwena tariki 14. Tariki 14 nege gambare ya rekotini regie otongeria abwa county Meru kire giteke governor. Kwena machamano jo kineba mapa atongera tariki 16. Umbedere no matter the outcome ya kesi ezi either governor etanambere na wathani either eteberwe bado county Meru nege tanambere na siasa. What did you umanisha ate hao? Mutumango ndo kwira atiri kinya kawira atura tariki 14 kanare awita tariki 14 kwambiri tariki 14 wita mbere county ya Meru yigaraga kura chiza kuringwa next month nonturo chiacha ikandiria na chiacha nontuba mbere windi kijana kimujema nonto yuiti nara ura mairida to tariki 16 ntuite kwa kijana involved yo. What do you mean by kijana involved? Kiri kubanga kana kiri gwetwa kana kiri what? Kinya gwetwa bado kijana onto barabomba gwethera baiku ontu gweu parethera tu babangirwe antu baritembia cio be mairida tu bete chenteni chento betu chelare chemutuate na mawa mudhara na improvement na vijana bete kura kenda bara baibanganiti note munyagira itu na lentore kenda biba kwenda ni kuria masses ira thirikari kinya nene nonto muyoe iraba kuba Meru neti nyuma kaba kwenda kuolele oro kuona nonto thego na ngoje ni jaga chago cha indie na thirika cha indie riku cha indie indire monetisho kwenda kuonia thirikari pukari otusukuma boto kwenda na te Meru benefit kungana bura tukutuwe tukuona nonto after all okay gwethera muungano yura bagi akuona positions lene thirikari pia twaturite tuyo wananchi na tuka benefit twaturite tuyo vijana mairi tuyo vijana mairi tatu kuriria antu bara position na ground yetu keda turite mairi tatu kuriku
kunde kethiru to lele kireitu na lentore na munya iba ungene amenya zaidi ya wita akwaji ai awacha kura kuno kumenya abeta abone position ni kuriku okay kendara ruto ake anjire na ntubage na bagereitu batu bambo na bogume muntuku meru pamugume meru tutukwira wate tulichukui muungwana wenu rais ni minister wa nini tulichukui muungwana huyu ni PS tulichukua huyu na tukaringa ampe kuriku abatu benefit yeturi tu wananchi tukuona maendeleo ombere muntu ya wangu inara utumbo mbere indamu ende tukawiro twinde muntu akawa ngo utumbo mbere barabara ungwe ne family yai yeke abatu tu mwananchi re ora twakwinire tukukurira ona position ira imbi benefit yetu ibyo ntukuwa kiakwa para beta mujemaniyo ina vijana to batu kubanga to eta yetu tu vijana nyaba tu na girira na kurube na gitu tekolo na bogeta na mujemani na batu batu ko batu to tai mujemani ibo eta mujemani na tu ta mujemani yo to kandu kira kio na kira vijana tu tungani tumena tamero ya itate ya itana mbere lakini to banga antu beli batatu butu etanji tukuiche kuma tene kweno wetu boke mbesa boke ground tukeya twabu support poko na ngoi atu na tu ati wanange oni na tuite tata tukitherenja na tukweta mbere kundi byo tunkwenda thai kura vijana ba miru tukeya kwendo tumirwa bubui peta mujemanyo na tutungane tuita yai yetu kino tuina maono tuina akili na tu fresh mind right so kidogo in general lugha atongeria na temero ake probably kuna self interest kwa ndira katakataka atongire te vijana aba gutegera vijana aba utumiro is that what you mean obvious na no lele tuwe ngoko na no tutumairo na kaitene ka katurere kumitu tumaro taichi na tuwe kuya kumenya tutito ora bareta ringi itu akaranthi onu kwendete kya gavana bai vijana bayo bakwenda itibia MC bayo bakwenda MP bayo bakwenda kya senator bayo bakwenda women rep wa win nkin benefit awana inje bara bado support ete bai no tuko na muthenya muntu aroka 5 kuringa kura aria ntuko ithatu inya etere mwangari soti turate kuritangwe na ta koro benefit bibi tubati wetha tukiariracia kaitene ka right bwana Elias kidogo tuambaririe tuchereri na mtobo mbango jonge kidogo tukethirwa tukigeria kurikaria mbango wetu but before that no mpende kuigwa ugweta mutongeri wa mbeo mbithi ugweta musiasa uge bwa kukiri atongere ba miru omba kuthirwa kiberaga chaka hitana gaka kwena some very hot campaign kana tuge politics in Meru County. I think uteka gita gakinya tuthirwa twina such fire in Meru. Maybe uge bwa kwena atongeri andaigo getaja bathato kiraitu muronge Peter Munya Lentori barapu mushemani jweki kwena Kenya governor wa county Meru kagita gaka gira Mwangaza kwena Dimonini we mutu wantu think and many other leaders. Maybe your word either way ko katongere papa Brabo mbobera ri ibethere bagimenya Meru ya tura na bametia na ibethere bagibwithia bora bagumenya kuna generation yana ciite na saiti generation nje yari katika azikara cia lana kana cia ba za kuiba bora betherie kana ibubui ende biran kuromba nibo bonthe bare Meru bagereito na bara milintore petere yokari tu an example no ntiba betanite musemeno ntuba papa cia Meru na ingwete kinya bwa akiri na iba kumengira ndi bora ikari na iba kumenya akiri chanto thaitira ntu ba mama obwa bera bageya ibyo ntunkuwa thai Meru bati kwetha twatanirite Meru ni thete yene acimariri nge muno kuma independent lakini miaka 5 kuma miaka ile twaria kuma 2022 mwanka Meru ni thirite etena mbisa mbea country wide okay na ingwete gembere kinya we report na nyawi kaita getu kala twarana nambi itwaria muno tugiona Meru community
atene TV ogetha ati weru biejire na Meru TV na ire ingi ciku baite nambi tutigitha tumenya Meru ni system mbe anje tutonanga unya TV ni na kinyothai na rĩtwa rĩnya ciongone bia bari muno ke TV nene ikaitaga loro na kawira manto kawira yanjiri impeachment na mbiro twambiri kuona iti iro turaire popular saiti gwetha tu TV ni nene wingu tegeni umano leleti kuwende wibira nkoromba atongeria ibare kung'ang'ana interest yo vege Meru mbere bamenye anabo batiwa ku bamenye kinya ntwangaine nari ku na generation ntongene ri ariko iria naiba kuendelea kumbeta Meru kundi babwithie Meru bura generation ya yete ikethira yuwe kweli antu bara batutangulire ibaritere nguwe mano kethira tibo tuteta tukiona we hapo. Okay. Uge bokugo muthia bona Elias ni boriko. Oni brankiwa nkithirira cia na akiri kwa bura mbolela cia kutu utongeri kuolelia root cause a problem kenda umo solve problem teno tumbo miwa tu kianine kana anywhere no ba de ogiario kamya thini na yumite na thina na te kambere kutirwo na nate kathira puibo mbere poyeli uide mutongerio vijana na naravumite imbethera ndina mathwania ya kureto utongeri wa ntubetu kiongo wandi na niombolele tisaiti kinyathira tu Meru yonde aranjari ntobeto no kubati kubwithia mbere no ntu ya thayo ndio kenda kolelia bwana mutuma kimbogira ngwetere mwanja cio kurite function na tuone musie ntorene ko oversight ya thai mbwau entora yeto wa miriki ngwetegie ni tekurita ngwe na ni bila mbura chini rorero ndachwa na mbia niziekawa ko thirikari atwere mbona twendero rwiri thirikari bati bandu rwa thukanya manto ya mbeca ngiria na ngirichilebe ya kubwitha kana ira no ciuma kaunti kabwithia rwi ni bati kubwithia kwende romba yakwa ni ngariria muno nambu mete ntobeto nto inongwenda kwanjiriria Meru tuthite mbere bila nkoromba kethire muje na thurirwe na rita nguerio no nturoke yate bati gwethana aina stress cia kwanjirio ntu na mbia pia reja withate cia kubwithio ntu ira uroke yira miaka uyeyete 2027 nethire no endelee kubwithia buro bwithite na mbia ya lokete ndi miaka eta itano kunde onike yakwa tikambira ntu bethe na subira ibathuranire na basubiri mantu katha tu karika ngiraundine ibaiturie na baithetere. Okay. Thank you so much, Bwana Elias. Ngotikia kariban tobetwe ani antobetwe kanikade bawishi kanto kake yathingitiri ndio wishi kanto kake angeviria uninde ano ntobokania aba yanto bantobetwe na Meru kwa jumla kangwenda kwira nto bantobetwe bagetha bakibwa bwa Elias Gome imutongeria na bugetha bwisi tukarira bukuibwa ngibura bumpe kura cienu na mwaka 2027 buga gwetha bukiibwa bugijwaywa bwina manto amaingi muno mbwa uciiguo na maindi nekwa yarinya thantara ngaji yara maingi maindi nekwa ki mboila cintobetwe ngameki sure na mberie kugarante na nto bantobetwe tumbe nya gethera every school ira ina mbwaul tumbe gwethera twikirieti kinya fish pond. Alright. Na tumbe gwethera twitongeri ntobetwe na eta kuraya kuinde ntobetwe ande bwire ndi tayari na ndi committed na ndiritaniritie na ngeta kona tukona inkomia tu ina kura 16 million na na kiguru jo ndango ndobera ntiromba gelengone kana cia thone biantu ndenda kuya kuromba kura emwe kura chonde 16 oge muntu na bombetere getha ndingira ndine kura ndiburombe emwe chonde
nengwitikia murungu wembere na babwe komya korwa motongeria manto antabeta buinda bukandeka. Alright. To scratch my back. For me, scratch my back, I will massage you. Sandi sana. Scratch my back, I will massage you. I will massage you. Thank you so much bwana Elias. Kwa kidogo imadha jeto ya kidaga tutanambere but ngotika tukagwita kairi na kairi ndene turingembe na mibango ngeto imingie siasa. Toto ujana tutagere mono kinyama ontuja the young people in politics because I know 2027 kukeza kwena political shape ga change mo ke mbeumbezi 2027 there will be something which will be happening on to imbarate bikundi bibi embeje the young people bakakwaria kuchita njiri na uome kuchua ite mwanya kuchua ite biotongere te siasa na yake actually a lot of seats kom tokodra tuna forum kadhomba na kinya tokeza na mubango joto jorumuriro siasa o now ntobe tokeza no Sunday mogoro twali siasa turinge siasa twali na tongere na ingwete kinyogo kadho mo tongera baraka za bareo live waza Meru TV twakinyana au ntobe twakiongo. Thank you so much. Mutegeri no tuba madhaja tu turingeme no tu kinyamuthi jotu ngokare na mwa tongera kuma ntere cha ntobe to wa direct wa gitika MC Nterezi bana Elias na au no tu kinyamuthi jotu ngachokera kire mu wango jo biashara tutagere monto jegie abiashara ba county nginde na umwe wa atongeria mukaririgiti wa abiashara barabara ndene county ya Meru kuri na mambura jako banganwa jako tegera abiashara bonde ne bagweka amwe na kwarirwa ni mwerekeria wa kambuni setam ine sana aja ndigurune erekedherezi kaja ndene county ya Meru na ndito kadha tuna mukaririgiti uzi ntuku rukero na aru twari mubango jojo tete biashara Meru bari tango ishiona njirekari inyuma endeka itikuraza ndito kadha tugishoka ndene ya turingeme igichuche ketu kebiri kya kudhoja witi nambere kile mantu jege biashara cheto inchokere tenyuma ndeka inkai tuta nambere na rwalero